Shino nila shitil ki imbehla du kabainwet meya Hermilo López Balán tu lak ingeshet bisavales Leonides Chan ya kohel kesh bash kumanu ki wetu no lumi Yucatán betuno kaskesh letil sutu kilad un pexil kutaba kaol bitumen letil mulai letil difuitu no lumi Yucatán kutalu betko humpel no meya hilu tial shoknalo yetel tusho tial tatatsilo lehila kutsaba tusha letil ukulop letil nahilobil shokilo lehila kukamal tusha tumen 118,000 juntula al shoknalo ti 106 humpel al meknanka hoitu no lumi Yucatán bitaba kaol bil tumen shunan María Teresa Boen Calero mashol besikletil mulai la betuno kiatik baltikte chichiluhat letel kaol tambe desayunos fríos ku kamlantik letel shoknalo bo la lechetia ukbil yetel tushan barritas betushan yashpit kinil un pel winale ku kankop tushan hanabe balo hesh letel has manzana china was mandarina betushan no kiatik baltikte chichiletel nuk besahila 1571 juntula al shoknalo ti 104 jumpel al meknanka ho wetunos lum Yucatán ku kankop letel meyahila ti la kushupul 144 jumpel al millones de peso y chiltushan le tuhat le tiu con chocotacobo u kamiku yutsbeni 18,500 juntula al shoknalo le gelati 172 jumpel al nahilo bil shok le 59 jumpel al meknankajo weitunos lumil Yucatán Bejan ichil ulak pexil kiantik baldiktesh kutsaba kaol biltunshan umpel meya kutalu betal ti letil 60 umpel al meknanka hobo tankel mo etel me palolo yan kamko letil ba kunau ichil helo ba ubakunai Pfizer pediátrico tiam hem palal ichil 5 taktunshan 11 jumpel al habo y entonces utial tankel mo ichil 12 tak 17 habo tiletio bishkuntabil tio kiantik baldiktesh tuk en el 22 tukahil lunes tukahil hunukma con cal aquel seye tekit sotuta tishkakal kupulu buksots panaba timukuy tishmewa kietel celestun betusha martes homun kakalchen temash teabo kinchil tsitzantun opichen baka tsilangon sales kusama hokaba yetel abala betusha tuk en el miércoles 24 samahil kantunil hoktun chankon santa tsiu tetitz uji mani chochola chikintzonot yetel sakalun tialbeyo jueves tishpewal kawat itaskan sakap guaymas enotillo mayapan tekon Santa Elena Tuncas Ishil Chikshulu Pueblo tialbeyo el viernes tukahil tekanto chaksinkin Sutsal, Bocaba, Yobaín, Tepacán, Cunkunul, Telchac, Puerto Teya, Suma, Sanacat, Yetel Tucajil, Quintana Roo. Beitun shagi antik baldikte shulak humpel pexil sak a ol biltumen letel mash kalantik uto ola luna canal lobby Yucatán letel protección civil du sak ol biletu kalanda du shal letel bishuta letel chaki kalilo til letel kinoba change kanga chaki lo kuchulwe Yucatán mina mishupel sahben sil chentu shaku patta ku bulul letel tatsmego tin no hochka hobo bale mina mishupel sahben sil beitun shano letel no hochma ga du kasal tun shal letel chaki kalo mantu habil 2020 Yokol unos lumil Yucatán patal tunshan talamilo vale tu tsakaol bile tankalan tal takti letel kino behla Bejan ichulak pexil kiatik baltikte shumlail to olalil wetu no lumil Yucatán utsakaol bil tulakalu yutsil kupatik tumbil lupatik uyuk ekhai kaltal mak lehela ku kalantik tunshan ukustal ku chowakinte ku changha bilobil ukustal mak la patik letel kaltalo kumuk angkizi kawin kilil ka kalantik tumbil shan atamnel ku yensi ku talamilulsayal titech kohanil lehela cancer tachi takal tahonel tulakal tu shiltil utsben bal ku patik letel kalta lilo uyutil kapat letel hai kalta lilo letel tsaka ol biltunshano Bejan yatik baldikte shumpel no kimak ola lil lehela ancha tukahil kansa kap juntul no hochmaku kawatik José Librado Concha Casanova dukim besla 102 shumpel al jabo lehela yetel no kimak ola litush ancha mariachi charanga bejan tu teclado takpana letel no kimak ola latush takpana ushka abil ush orj abilo tusha letel no hochmaka te tu mek tankahil kansa kabo letie dukim besal 102 shumpel jabo Tawe kiatik balitech yung José Vicente Concha Mayeten Shunan María Mercedes Casanova Situk en el 17 de agosto tuhabil 1920 Yetel helak patkesh tushan ulak umpel sutukil weye tu chikulil tele Yucatán